Salam, salam la famille, Naouna Thérapie. Aujourd'hui, le 19-11 mois 2022, menen salmina nokku ka won ɗon min andintinayi on hiɗon kaɗerol Naouna Thérapie. Hande kadi siko ɗum Allah muyi en aray sendode joga e toɓɓe fi goto kala e meɗen yo wawu ɓeydade e ka woni ɗo. Merci, bienvenue sur la page. Partagez le live, mettez les cœurs, nous sommes ensemble. Voilà, kon woni yewtere men nden ka kikiɗe ɗo. En ara yewtere fi temmere molanade suuɗinde e nder wonkinji yimɓe ɓen. Tintini enen ɓalejo ne'iraɗo neydi kulol. Kon wonden temmere so'ande yanko ko wiyete kon la peur de l'abandon, mana kulol sertede e mum, kulol hawkede. Merci Amadou Telemide, TG Ibrahim, Salimatou Bari, merci, salam. E koko wiyete ɗo kulol, la peur de l'abandon, kulol sertede e mum, ma kulol sertugol eko andi ma eko wowi. Golɗo kulol ko temmere molanade wonde e ɓernde yimɓe puy. Taway ɗum nde ɗo temmere hinde pooɗa, hinde nodda bane adama hulu ɗon e dankagol ma e wonugol e huwondiralji addanayɗi o tigi tamperiji. Merci Abdoul Gadir. Fillito, la peur de l'abandon, kulol hawkede, kulol seedede, ma kulol sirtigal. Ɗum ɗo ko ñaw ko temmere kerbere molanande wonde ƴakkude yimɓe buy ka ɓerɗe maɓɓe. Haray noon ko wondu wotigi famata ko yo andu wondugol e nde temmere ɗo hara waɗanande thérapie, ɗaɓɓanande lekki, haray yo neɗɗon andu himo pooɗude relation ji huwondiralji addanayi ɗimo halakuye, himo pooɗude golleji huwondiralji addanayi ɗimo wonɗum la souffrance. Kulol sertigal ko temmere tawde hinde mari battaneji bonɗi e nder bana adama. Ɗen temmeje nodda e bana adama yo wonu nokkure ka o lettete, ka o sa'ete, ka o liilete, ka o hoynete, ka o wirtete, o wakkilo, o tanko, o muñño sifaɗi relation ji. Ko ɗum woni makko o temmere wiyetede la peur de l'abandon, kulol waynondirede. Kono non hewtini en e sifaɗi piiji ɗo andi ɓalejo no yurmi. Ɓalejo hino yurmi, himo jogii diina ka wanda, himo jogii diina ka kanko o anda, himo e diina yimɓe ɓen mo sukkude koye diina Allah woni, himo e diinaji yimɓe ɓen himo sukkude koye diina Allah kan o woni. Oɗo neɗɗo ko ne'aɗo neydi, ko marɗo ko ɓuri hewde ko mawɓe ne'irɓe mo, sikkugol si ne'i ɓiɗɗo mum on ha ɓiɗɗo mum on ɗiggani jama woni mbeewa, haray heɓi ɓiɗɗo marɗo barki. Andi ñanneɓe ɓen ka jama, les cannibales social, ko wiyeten ko kohoɓe, ko mokobaɓe, ko yeesoɓe, ko higgin, ko sifa ɓe mawɓe ɓe jarnata. Kono ɓiɗɗo mon kaari, kono Allah waɗi barki e makko ko dammol, ko ɓayiɓe kaɓe faala yo wonu ɗon ko ɗon ko wonata. A nafata hoore ma si a murtali, a nafata hoore ma si a murtali, a nafata hoore ma si a lancali maccan kaago ko woni kon ka ngaadi ma. Allah addiral ma ɗo fi yaɗa wonu mbeewa goɗɗo, fiyo goɗɗo jarne fiiɗa ni. Bonsoir, merci Diallo Hadjar, Mustalama, donc ara wi
si bana adama o ñawndali nde ɗo temmere o ñawdirane ko wiyete gon la conscience, andugol ɗum ɗo on miɗa wondi e mum, ƴettana ɗum ɗon pehe, o suusa kon ko huli ɗon, o yaha e ko huli kon. Wallahi ɗum ɗo addanay mo yimɓe bomɓe, yimɓe tugulaɓe, yimɓe faasiqiɓe, yimɓe ɓe hulata Allah, jooɗo ka dande makko tippa e mayre, naadamo e nder fuuru sa'a sayto, fi honɗum himo huli serdede, himo huli waynondirede, himo huli wongol personne non grata. Fodde ko alhaali wonɗa e mum, Allah accitete maɓɓe. ɓay goto ɓe anda hiɗa arden, goto e ɓe anda hari Allah no addudem, goto e ɓe tawanoka tagugol, goto e ɓe gollade hay puttere fiyo ɗe gite ma yiw, fiyo noppi maɗi yiw, fiyo koyɗe maɗi yiw. Teddingol bana adama na rewgol, ila jogi haqqeji ɗi jiɓe taake, ɓandu ma ndu na jimberu, dimu ma ngu na ko yaɓete. Ko honɗum hulɗa, ko honɗum huluɗa, ko honɗum hulɗa. Awa min nawna selli minni ma a daɗata ko huluɗa ko, na yite jahannama hulɗa ko kange non, ko kange non. Si a maayi kadi e ley koyɗe maɓɓe Allah sunnoyte, ko kange non. Ngen yiite nge huluɗa ko kange, kan hersa ka huluɗa ko kange, ngen heege nge huluɗa ko kañum non. Weddagol mo huluɗa o isolema mo ko kanko non. Ala ɓurɗoma weddade, ala ɓurɗoma aanude, ala ɓurɗoma hoyde ka hoore leydi. Merci Bouba Mamou Diallo. Donc la peur de l'abandon qu'on a. Moi j'ai accompagné beaucoup de personnes. Wonno ɓe dogude ko jina, ko ñane, ko foin foin, wo ko jinna, jinnaru makko ɗum ko modi makko. Wo ko jinna, jinnaru makko ɗum ko ɓengu makko. Wo ko jina, ko gon ko patron makko, ko koto makko on mo sawde, sans salaire, mais avec quelques décharges. J'ai compris que cette personne a une blessure émotionnelle qu'on appelle la peur de l'abandon. Parce que bana adama ka neydi makko, si o wikkama émotion ji makko ɗi respectaka, faaleji makko ɗi respectaka, ko sifa ɗan gurdam o natoyta e mum, gurdam hoggo, gurdam daabeji. Si mi serti e makko mi gerda a wondana e makko, harda wonde makko, hade kon noon a gerbe, a sukkude a holla yalla ƴewre, a sukkude a rewa e bani adama, a naata e diina bani adama, Allah jonne ko wiyete ko freedom, ko fenade. A rewi bani adama, koko heɓi bani Israila e ley koyɗe Firawna kon heɓata, ko sawru e cabbe. Sa sikki no yawmal qiyama hiɗa mari gonga, simi taway tan Allah ma jannay lantoje oɗo a hewtay to ko sunne. Wota sikku ko tagiri koyɗe maɗen ko fi seppugol to, mo jonnirma koyɗe kadi fi yeɗe itte e kala ko moƴƴanama. Wota sikku ko Allah jonnirma koyɗe ko fi seppugol to. Sa nani ɓe naka Qur'an, wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'budun, ɓe alama firande wol. Kala teral ngal Allah okkuma hiɗa do a weltonorade Allah gollirangal ko Allah yamirma ko wota naɓu koyɗe maɗen, ta koyɗe maɗen joɗɗine ka lorreteɗa. E ɓe goltir koyɗe maɗen sona ɗum a naata yiite. Par ce que sa hewti ton hiɗa haacu Allah ɗum ala no koyɗe, leydi andi jaaja, yimɓe amɓe ɓenna sunna nela ngen nagge. O hulɓinaki, o wala miri, ko doole maɗen jonnuɗama. On wonɗoma lettude wala miri, wala jawdi, wala riyen, wala fus.
ko an ƴetti hoore ma yeeyi ko an ƴetti hoore ma yaafi pour des miettes ko ɗum woni kulol ko fenande wondema feeñande goonga ko ɗum wiyete ko fe ko beppale ko fenande wonma feeñande goonga ko ɗum wiyete kulol tadi ko beppale wonma yaltitande goonga kono noon siko a neɗɗo mo calculatrice iɗa anndi kala ko waɗoytati kono wala papasol iɗa anndi kala ko waɗata kama Allah gollata accayno Allah juyre moƴƴereji makko de mais kama ɓay Allah gollata ko an jogii calculatrice iɗa anndi ko honɗum waɗata ko honɗum aroyta a yana e koko wiyete ɗo la peur de l'abandon. Buyi hannde no e dewle no e golle no e leyɗele no e association ji no nunna fenande nokkugo no soodo e ɓaawo ndiyam par ce que ɓe hisa na gurdam maɓɓe. That is not their life. Wona gurdam maɓɓe e si a maayi a tawi Allah o inni o ñaawore makko nen no raɓɓiɗi ko diina makko wonnoɗa kaaka ka diina yimɓe ɓe malaika ɓenna ka diina yimɓe ɓe wonno hino golle makko ɗe ko fi nene ko fi ga ko fi landa ko fi musida fi Allah alaga sunneni o kanko wonma peesude ko hendu on ɗum fofata ko an tiiɗinimo mo tiiɗa ko an hulɓini mo hulɓinaaki. Cette personne attire les mauvaises personnes par peur d'être abandonnée. Voilà. C'est-à-dire si neɗɗo yiima o tawiɗa huli sertutugol e makko automatiquement o fawete cabbi firawna e kadi ɗum ɗon no wawi wonde sampo pooɗa les pervers pooɗa faasigiɓe ɓe yiyay ɗum daaru bariru sa yi bariru no doga ɓaawo bani adama ŋatamo ko ndu supportata woni kulol ko an hulatako bariru anda bani adama no hula par ce que Allah wi bariru ndu ko lanɗo ma on ni donc sa huli kayru ndu gerda on et donc aray ko ɓe ndu ƴakke. Merci ma chère Fatoumata Baldé depuis la Belgique. Ah oui, hay gayyuri sa yi no doga ɓaawo ma a huccu sa fewti e mayri Allah no yewtindi ko Allah sa yi bani adama no naate e nder hoggo wo ko dewgal e nder hoggo wo ko association e nder hoggo wo ko parti e nder hoggo wo ko feddeji o fawe ko haaɗi e ko lammi na goɗɗum ngo a hulu serdede a hulu yaltinede a hulu embargo et pourtant c'est la libération o landima ko honɗum woni libération inno ko sertugol yimɓe ɓen ko añeede mo landi kam ko honɗum woni freedom inno ko añeede kono si tawi ko annanirte ɓe yiɗala ña ɓe haccilan noddugal ña so falita o jonnite dimu mango inna yiɗala o yaltiniɗa haccilan noddude Mamadou Bi Diallo Malik Ba mi anditinami ɗon ko page nawna cellule thérapie e nde ɗo nawnare c'est-à-dire ko boobo andirande andi boobo imo konti yumma makko ko hoggo makko gonnon ko protection makko on non ko hijabu makko on non donc pottitagol nene on l'enfant se sent abandonné mais wona wonde ara nene on hawkimo ko perception ko firo makko ngon pottitagol nene on o sikkawa nene on yi o wulla ko mande ko a boobo taw
a waynondirali e bobo yagal taw. O aduna mo yiyata ko wiyete kon tampere, ko wiyete kon adinede, ko wiyete kon heege, ko wiyete kon sonja, ko ɗum tafay ma, ko ɗum ƴoynay ma, koko hatu jinɗa e mum fiya ɓendu. Sa yi lamatiri Afrique ɓuri konko fos, hikkinaɓe yeeso e piiji ɓuri konko fos, ko sike ɓe rewali e laawi ko wiyete les expériences douloureuses. Ɓe annda ɗum ko fewndo janngata no faggede, gayna janngude kadi yowito e jama. Ɗum ko ɗum gaynta, fuɗɗoɗa janngude ha gayna ko goɗɗon ma faggude holtina looza, gayna janngude société on kadi rondo. E ɗum ko ɗum ondo ɗum naɓatan goɗɗo. Merci ja kondo naɓata ko kokkoɓe ko yeesaɓe kana e jangi. No woodi piiji ka hoore leydi ɗo, si a taƴitalɗi a andata wi majji. Awoy ndaare annabaɓe, te Allah no waɗa goɗɗo annabajo, o waɗaymo taw ngaynaako, waɗaymo taw ngaynaako, o wakkite ngeego, o waɗa woɓɓe alyatima, o rewnay ɓe expérience ji e sattindiiji fii honɗum ko ɓe marana kon non mawni. Wono waalo e matera e kaaroje e jana e bordo bardo no ñaama sadaka. Woyo hikko yeeso, woyo wonu moodi, yo wonu ɓengu goɗɗo, woyo wonu patron goɗɗo, woya yoyi. Tawa noon kadi laamaɗo on, jombaɗo on ma jombuɗo on, wondaɗo on ma gollo on no jogii nde nawnaare. Ɗum ɗon ka ngara yaalalan. On a accompagné beaucoup de gens. Mocca nabita arta mocca tawi ɓe memi fil rouge parce qu'il vit avec le démon. Mo huli sertugole mum on ma mo huli wota hawko mon ko won titeur makko. Handi ndikka e wota ko ɓeɗo. Il suffit juste de leur faire comprendre qu'ils ont le lion en eux. Lekki maɓɓe kin fof ko andingol ɓe ngayurdinno ɗaani e maɓɓe. Ko mbeewa mban ka diina findina, ko mbeewa mban ka aadaji ɓe findini, ɓe ɗannini ngayurde. Ngayurde ma ndi ɗanto tum mbeewa mban immo, mbeewa mban ɗanto tum ngayurde immo. Ɓeere ɓenna alajji kaari, nene kaari, en mbawa ɓiɗɗo mon no neyi, en mbahi ɗon neyi, on neydi moƴƴiri Allah waɗi barke man fin. Ko mbeewa mban ɓe yii, ko mbeewa mban ɓe yii e makko. Par ce que ɗon faalaɗo huma e naɓa artira huma naɓa, kañum wuranta hoore mum. Kala ka hoggo woni ko ɗon naɓete waɗe kolombowal no huli burure nde. Et pourtant la liberté est amoureuse. Ka lancuɗa hoggo ngon naɗɗa ka burura wonta woni ngayuri. Na ko wañete hande kadi wonata ko waño. Ko waɗi siɗa huli sertede ko ɓayi ko a wañeteɗo ko fof no. Joni noon ko honɗum gandanta ɗum ɗo banadama ɓay joni wona bobo hande kadi ɓurɓe ɓen kadi sike ɓe hawrodiri e hawkede e ɗaynede e ɓannede hawke ɓanne wowtine yimɓe e hawke manipulé ɓanne hawke. Donc ɓe wontani ɓe nawnade. Donc sifa kala kiɗɗum ɗum faala artude pan, ces gens-là tombent dans la dépression totale. Ena ke sange na yetta ɗum kadi naɓan naati yalti ngir naati ngir yalti hara grand jonno dari ɗo. Sifa ɓe no welata ɓe, o fena o ya fena o fena hara grand jonno dari ɗo. Ma madame on, le démon est arrêté, c'est lui qui paye l'argent. Ko ɗum welata ɓe. Mais dès que tu parles de la thérapie, il fuit. Parce que la thérapie ko neɗɗo nawnuɗon ñawdata hoore mum sabu lontingol jikkugo e jikkugo.
ko neɗɗo nawnuɗon yiyata hoore mum ka ndarolgal o jonnita wonki makko ki haqqe ko neɗɗo nawnuɗon wona findinede mbewa makko man hirse ngayuri makko ndin ɓanto non lo démon n'aime pas ça. Le démon a Allah inna shaytan al insi ɓe nana ka jinna hayu jinna e ma anga jinna ko planète goto won hayu jinna e ma ara ngi gran ara ngi dari ɗon o yare nek nginati ngiyel hen no wela parce que là on ne le voit pas. Alors l'autre est sous menace d'abandon. Il me wondi e makko ɓay wala feere. Merci Fatou Dingre. Non haray ko honɗum non woni ko honno noon bana adama jogiiɗo la peur d'abandon ko honno anditirtama. Hay si tawi tu n'es pas thérapeute, tu n'es pas spécialiste dans le domaine, mais ko honno anditirta neɗɗo yiya mouvement ji makko ni ɗo ya rondade mo pikirji jane comprimé ji jane mocco naseele ɗo hara yiyemo ɗum anda quelque chose cloche. Comment tu vas sentir? Parce que andi porto kamɓe ɓe na science d'observation gandal koko taska enen noon taskagol ala ko ɓe maaki ɓe wi ɓe maaki penale no wurna darnaga ko yimɓe ɓe fiita miiji tan hoore ma science d'observation gandal ko taska no wonano ko ɓe maaki ɓe ko ɗum gurdam hoggo hombo maaki ko hombo maaki o maaka on si a heɓi probléme an heɓno probléme on ko an yiyata solution makko ɓuri luttuɓe ɓe maaka honno neɗɗo no waali ɗe climatiseur no pooɗa piiji no diifa piiji no wuure gurdam ɓuuɗa an hiiɗa ñaama e puɓere yiɗa ka yaasi yiɗa soñji sonsori no ƴakki hinna goɗɗo maaki safani a ndaran hoore ma. Donc neɗɗo wawɗo ni on sa ndaari comportement makko ngol kulol wongol e makko ngol kulol sertede kulol wikkede on ɗum ɗon noddaymo e weltingol wonɗo wonɗo andi bana adama weltina yimɓe ɗum na probléme si tawi ko tabu mais wonɗo si tawi ko gorko ngo huli wota sirti kala mo yiide gorko kala musiɗɗo gorko kala hay ñaarirgol o weltinay ko woni siko debbo on siko gorko on huli sirtugode dewjawa kasade e siraɓe nawartir hay bare hoy koy o haɓɓitoto o weltinay wonɗo marɗo relation e on neɗɗo ɗo. Ça c'est quelle vie ça? O waɗa ɗum ɗon o yeeba kanko wela ye makko on o yeeba ɓuttu makko on o yeeba aduna makko on fi on ɗum la peur de l'abandon. O jaɓa kala ko wiyete angal teddungal ko iwrata mo huli sertugole mum on toute sorte de bêtise humiliation piggal violence kala bêtise o jaɓay salandigama ka gigala ka ɓiɓe ka fefefefefe mi wogo giggol dandi kono giggol ha hande a yiyaade kono giggol hay giggol luuɓano giggol hersinta giggol wirtata non ko ɗum an wi ko ɗum jannaɗa wogo giggol wogo ɓiɓe yiɗa bonnude hoorema bonna ɓiɓɓe maɓe bonna taniraɓe maɓe wurdugol e nden temmere a transféré nde ɓiɓɓe maɓe jango a dammal kamɓe wona e gerto la personne devient dépendante harende way wa fimo drogue hakkunde makko e wonɗo mo lettude on hakkunde makko mo wuli sirtugo haray ko drogue makko on non
Safarji ya baba inni serte so ndarima ɗon gitantigire anda oɗo addiction o nangimo Safarji ɗon ha inni aɗi serta e kaɗe laaɗi o bloquete seyte o wowtino mo neeɓi joɗade ko soɓi sikka e luuɓa hande kadi neɗɗo on kañum sikka o ala valeur o ala bane fu nawo bane aɗa andi ko ɗum wiyete wone bane adama o sikka wurinna nawo bane adama ande kanko ala valeur sana murɗum no ɓurimo valeur sikka ɓen no ɓurimo no yurme ma o sikka wala aljanna on ko ɗon woni aljanna on ko ɗon heɓoto Allahu akbar o aljanna moɗo wota ɗaɓɓir goɗɗo ko o jogaki kono ɗaɓɓirta goɗɗo ko o jeeya o jogaɓe mi sikkite siɗa faalaɗo paɗe a yata tawa goɗɗo ala paɗe inna yeyelam paɗe goɗɗo mo ala paɗe a sota paɗe jungo makko mi sikkite siɗa faalaɗo téléphone a yata tawa goɗɗo no yeeya donc a fele inna yeeyan ɗo téléphone mais comment nous analysons la vie ko aljanna falna imo jogi ko sabu kaari heɓatare janna ɗo yawide sab haɗi yaha jungo jogiiɗo on dire haɗi ɗaɓɓira huuɗe jogiiɗo nde o est ce que ɗa andi yama sa fokkintinama aljanna o innayi wota o naato naɓelan lonto makko yo won ga kon nagge o sikka kanko fodda e ɓurto fodda e moƴƴere donc sa yi musidɗo ma on no wayi ni wota dogu naati yalti koger hey o kulol nawnare kulol ko nawnare ko gonga o kulol o haalantama non go yan daga nder décharge andoto ko hay thérapeute ya docteur jo haalanta ɗum mais ga nder décharge la peur de l'abandon vient aray kisan anday kisan ko nawnare nden ka ɗanninɗa mbeewa mban findinɗa ngayurde o ñawdanayi ɗum hoore makko tiko tak par ce que ko raison woni immade ɓan makko no woni o yiya ko ha honto wonno dammo ko ha honto jaka o jaɓuno jiiɓeede o kanko ñawnta hoore makko heyi yalte wonigol sauveur mo waɗa pere yaltugol ɗe ngay ka yaltittako terto yimɓe ɓen suɓiɗo sa'ede yo sa'e ha ñande Allah mum personne ne peut sauver quelqu'un a faala on ñaawa e duuɓi temedere si tawi mo ma on ko e o alhaali ɗo woni il va pas quitter par ce que ko drogue wonande ɗum neɗɗon kadi no anditire si tawi sayi be sayi mo ɗaɓɓa tum weltingol wondiɗo makko ka dewgal ma mawɓe makko ɓen ma weldiɓe makko ɓen ma ɓiɓɓe makko ɓen ma none relation ji ko woni mum kanko imo jonna tun imo jonna mais nder on jonnugol ɗon a yiye mo jooɗi ñande goo mo inna himo wullito ko yimɓe ɓen ala mo anditande kon pourquoi himo wullitade konko woni wadde ɗon goɗɗo ala mo anditande wota yeƴƴitu kunto ɗum ɗon c'est une personne dépendante c'est-à-dire ko yimɓe ɓe jarnatama kon elle dépend de ça na fi Allah on waɗirde te ko fi yo yimɓe ɓen accepte ɗum ɓay noon o yiyaali dambugal wo ka goɗɗo jaɓimo donc o hulay ɗum wikkede ko ɓen kadi yiyata si ɓe noddimo ɓe tañƴinori moɓe hoolori moɓe humiye mum si oti yawa ƴedde téléphone o ɓe panikoto o panikoto ki san ɗo yo hendade o tigi hara o yiwa fiitu kaw hendi o tigi o na yo yewtude ko noddirimo ko felugol mo ana mi nottima tu n'as pas pris qu'est-ce que ne va pas ko ɗum falɗaɗa wadde c'est une personne malade siko an o woni noddude ɗum suka ɓengu makko suka modi makko suka ɓiɗɗo makko suka musidɗo makko il faut libérer la personne là geru ha o suusa geru ha o hoolo imo mari ko wiyete kon des vides
wiyata sukaɓe bo ils vont aller se donner à l'alcool, au sexe, à la drogue, parce que ɓe jogui vide, ɓe sukkule ɗum ɗon hebbinayi. Ces gens là se sentent menacés. Hara fuu so jokkaɓe yimɓe ɓen no mari miri yeeso hara fuu hoto jokkaɓe. C'est une maladie wiyete ɗum la peur de l'abandon. Ɗi addiction ji ɗi yiyata boyi no suuɗi goɗɗum, yiyata goɗɗo no yara tun no yara no yara tun no yara no fiima tun no fiima, no haylo tun no haylo, no haala tun no haala, no haala tun no haala, no haɓɓiti tun weldiɗo makko wonayi takko makko humpitoto no lando tun no ɗe. Ils n'ont pas d'assurance. Merci Adama Baldé. Ko nawnaye ka nawnaye. Si a yawani ñawdude nde nawnare so ko an wondimo ino toon point wiyete ɗum point rouge. Si a memi ɗon, si a etike ha a memi ɗon, a hewti on décret, siko ɓengu ma accituma a wartoto, siko modi ma accituma a wartoto, siko patron ma accituma a wartoto, ma wiira ma feeta. Ta yaw ha mema ton, prends soin de ta vie. Ko ɓa walla pet woni wono taako, kala ko datte mum lanni a wawata wondude mo. Merci Mamadou Wuri Diallo heri balde pillaɓe. Jonno e arde jetten les solutions hon non yaltirde ngal wona yen aruɗo e yewtugol ɗum politicien africain bir kawrɗo ko arta foin ñando ñande. On va prendre les solutions ko laawi hon ɗum bana adama o rewata fi yo wawa waynodirde ɗum. Ara non ɗum d'abord ko ya andu hiɗa wondi e mum, ɗum wiyete prendre conscience. Tawa kadi ça se répète na nde wotere ko yiyata ni ɗum giɗa hula patron ma modima ma ɓengu ma, c'est pas ça. Ça arrive para na nawnare, c'est lorsque ça se répète fillito ɗum no fillito ɗum no fillito ɗum wattan yiɗa ida hatto jini en accompagnement maɗa ɓaade joma maro gundo heɗon non ko gollete mo wawata yewtudude parta hara na wiyoma ali janna jahannama lette gabol sa nani ɗum goɗɗo dogu, parce que on ɗon on naɓete woni direct ka fil rouge. Parce que si tawi no pete distance no wuduno e ladde o ma naɓa woni jolo ko jonnama a jento on de. Voilà, c'est de prendre conscience d'abord danger mo wonɗa e mum on, d'abord d'accepter d'être torturé, manipulé, humilié. Yi'u danger mo wonɗa e mum on taw, prendre cette conscience. Anda c'est très dangereux parce que perdinte gurdam maɗa complètement, a wuurda e yimɓe ɓe duwanno ka wonda e kawtal ma, a yeeba e cellal ma ngal, yeeba ɓandu maɗa, yeeba cellal ma ngal pour des individus, des traîtres, des imbéciles, des criminels, des personnes sans foi. Ɗi mun ɗum ɗaɓɓita ɗaɗi mun ɗin wona kan neydi. Hey, gasa mawɓe kadi ko non neyira. Sa ɗaɓɓitali ɗaɗi mun ɗin a cewtoɗo ya moƴƴi naati ɗaɗin ko zéro. A ɗaɓɓitayi ɗaɗi mun ɗin ndaari biro ma, ndaari pen ma, ndaari suuriraɓe maɓe, ɗum ko don iwi. Kala ka yawɗa sa tawita yummirawa ko naynema, kala ka yawɗa sa tawita mawɗo ko baba ma, wonata nene ma sona on mo iwɗa ka tege mum, wonata baba ma sona baba ma. Rotti kon fof ko yimɓe wona ma, jontumo kala ko fodde mum, yaltu e démagogie. Gera kadi ɗaɓɓita réaction ji maɗe, andi ɓeyɗa ko action ko golle ɗon wadde, no gasa kono wonɗa firirde yewteriji maɓɓe ɗin non, golleji maɓɓe ɗin non, tawa wona hay ɗum kamɓe ɓe faandi, mais tawa ko an woni ka nder gayka.
c'est toi qui acceptes toutes ces bêtises à travers tes réactions inadaptées. C'est-à-dire be wada action en ta réaction motawata interprétation ma force kiru kolla donc kadi do travail man c'est là-bas bayna ngay da travail ba ka gere ka nyane ka mbide so fay aji ki goddo to wadante torara Allah dum ala intike etoɗa ha wona indépendant ma autonom hey piiji ɓuyno ton ko angal kaalisi kori ekkite golle na fi ko a ɓengo goɗɗo na fi ko a gollo goɗɗo fo hey ɗaɓɓu kaalisi ko lekki ta goto naade kattimir haalanama ko weli e nowru si tawi tuuɗa mari kullol daban ɗo andu affaire économie no nder ton économiquement tu es mal positionné ñamdu ɗum ndaaro nelaɗo alayhi salatu wasalam ɓe yiɗano mo gollata ɓe inni hara gutu fal wuttama annaw lanna e won si tawi an hiɗa jogii leggal tutitegal si tawi maynden nangali mata o tutungal nelaɗo yiɗama gollata nelaɗo no anndi neɗɗo si gollata fayda wala diina goy wala diina par ce que sa yehi ñawmal qiyama ko ñamata ko wattotoɗa an anda kadi ɗum iwata ala diina goy diina ko golle diina ko cuucal diina ko holorgol Allah diina ko gollitirgol ɓanndu mum wona wullitagol de wona duwa wuñiñande ɗum ko diina yimɓe wonɗa sikkude ko diina yimɓe ɗon koy koko enna naatay aljanna sa ɗofti kada hokkiti aljanna sa nunniɗa hokkiti aljanna sa woni mbewa hokkiti aljanna wona aljanna Allah on de ko fiya jaɓu ko wonaɗa waɗede ko pete kesi mi jaɓi ɗum ɗo mi naati ko bange Allah haldi ɗum a hewtay ɗum o sunne par ce que a gollata golle makko ɗe a gollata golle Allah ɗe hay hakkunde men e ñawoɓe aduna ɓen ɗo ko feetuɗa wo ko feetuɗa a habboto décision final justice o ko wiɗa aɗa mari gonga sustarde inna non komin mari gonga hakkunde men e Allah noon honno sikkuɗa jaɓa toñede sikka yahay to heɓa aljanna o inni wota toñuta jaɓi toñede an goɗɗo innama jaɓu toñe dewgal jaɓu toñe musida jaɓu toñe fata fiya naato honto ko yiite naatuɗa ko suuɗugol ngel ɗon yiite donc malandema fi aljanna mo wodaka ka hakkille ma ñamdugol nde ɗo temmere kullol waynodireede mum ko ñamdugol probléme ji maɗi ɗi foppet majji tampere bana adama fuu ko humodiri ko humagol e bana adama wano makko tampere bana adama fuu fayda ko hoolorgol bana adama wano makko tampere mane fof ko ɗon habborgol tanƴinorgol tampere tentini ɓalejo fof ko ɗo woni ko hino jooɗi no habbi ko ɓuri heewde ko wonɗo ma adinde on e wonɗo arde faabo ma on ko entreprise goto ɓe woni ta goto ɗanninire diina ta goto ɗanninire leñol wona an jeyi diina wona an jeyi leñol wona e laawol goto na business ma noon hiɗa ɓuttini hiɗa ɗanade hiɗa ñaamude hiɗa pugade hiɗa heɓude mbuuɗi hiɗa rewde Allah ma o no ida deeji c'est l'essentiel wut ko fof ko c'est de la manipulation wona an jeyi diina na an jeyi leñol yaltu on konori hiɗa faala projet ji maɗi yo moƴƴu hiɗa faala dewgal ma ngal e moƴƴu hiɗa faala cellal ma ngal e moƴƴu yaltu e kullol koko feeñi ko fenande feeñude gonga ko tampinma noon ko ndi needi sooɗagol e ɓawdiyam
needi nunnugol fenande, needi taarikaji penaɗe, needi aljanna ɗanningol, needi ya wonu mbeewa, needi ya wonu jaɓu kolombowa. Ko fiita murto, ko fiita murto. Wowi ɗum o wurdu garda fof ko fiwata murdo, ko fiita hettu geɓal manga. Kala ko yiɗa ɓe jogiiɗa wawi heɓude, waɗi heere kala ko yiɗa mo jogiiɗa wawi heɓude. Magasin ji Allah ɗi wona goto mari ton geɓal, kono sa inni an kaka hoggo woni place ma jo Allah alani o jonnatama gite ɗiɗi, o jonnamo gite ɗiɗi, o jonne kinal, o jonna mo kina, o jonne hunduko, o jonna mo hunduko, waɗane ñiiƴe, waɗana mo ñiiƴe, waɗane juuɗe ɗiɗi, waɗana mo koye ɗiɗi. Darray safare. Merci Diallo Daoud aray yewtere men nde ngoɗo woni artude hannde. Meɗen salmina wonɓe ƴettude thérapie e junngo amen ɓen fof partout dans le monde. Meɗen tude Allah subhanahu wa taala walla faami on thérapie on, o faamina on kadi gollitirgol. Gandal koko gollitira, ruddi ko fof ko haala. Gandal koko gollitira, gandal koko gollitira. Meɗen tude Allah subhanahu wa taala nawnɓe nawnaji ɓuuriiji ɓen fof ɓe sodde lekkele e junngo amen, yo Allah hawrindinɓe cellal maɓɓe ngal. En tori Allah on meɗa ɓude kaydi nokku wo ka wonɗo, yo Allah hisi on arsika on kaydi. Eɗen tori Allah wonɓe soñja dewle, yo Allah faaminɓe ko wiyete ko la conscience dans la thérapie. Ɓe yalta e toñidirgol, e victimisation, e lancugol enɗam e ñande wo ñaawoje. Eɗen salmina Monsieur Saliou depuis la France, eɗen salmina Thierno Diallo depuis les États-Unis, Pa Mamadou New York, Fatou Balde depuis la Belgique. Eɗen salmina Madame Hassatou Diallo, Belgique, et son mari. Eɗen salmina qui encore, ceux qui sont en Guinée, partout dans le monde, Angola, Thierno Mamadou Télémilé, merci beaucoup El Hadj Mamadou. Dansoko Mamadou Siré, le poste de Rémia, merci beaucoup pour le soutien. Salam alaikum wa rahmatullah.